Mr. Kuigithia? Yes, Mr. Guko ni Naivasha. Eni, hata leo tutakaja guko ni Naivasha. No ngari Rwanda? Acha. No ngari Kigali kana Dar es Salaam? Acha. Ona ndathurima wega. Tutire warubaga guko ni Naivasha. Eni, nuona nja ciothe twagweta na nja ingi nene ni ikwambia gubatara guku Naivasha guku turi agikiro kinene muno makiria. Na nima ni tondu Mugathe William Ruto ni ahingurite gicukiro kinene makiria kia Naivasha Dry Port giguteithiriria aigithia na onjoria na mieke ya mawira muno makiria. Guku Naivasha ni gutwitwo special economic zone ni thirikari. Uguo ni kuga atia thirikari ni ronire wega iheane mugunda uyu utweke wa kuigithia kuri iganda cia kuma guku bururi-ini ona kumagia nja wa itoka cia Kenya. Na to uguo tu ni kuga ati undu uyu ukite na moguni kiondorita ta thogora wa thitima na magoti guku gukorwo withi. Na tutirikitie bicikoigithia to uguo kuma mweri wa kana mitokaya mirau iriaragwo guku ta iratu mundu ari oyaga haria Dry Port haria niho irioyaga. Turakuyira thirici ciothe cigie guku Naivasha Dry Port niki tuthie tumenye. Mundu gwitwa Liz, tokoro twaria na mwiroreri hihi angigithia atia? AMG ni makureheire mugunda uyu we mwiroreri. It's just a walking distance to the Dry Port. And another thing about mugunda uyu, we have subdivided it into 50 by 100 plots. Na bei no only 1.2 million besha farifari na marehima kahora is only 1.4 million. Na riu Liz muigithia uria wi guku na uria wi diaspora ni areuria atiriri angigunika atia makiria aigithia na AMG ha. Dry Port inore, it's linking East African countries. Kumaanisha ni gugukorwo na a lot of transportation within this location igethi miena different ya East Africa. Na tondu ni gugukorwo na job opportunities over 3,000. Ni kumaanisha andu aya ithe matigubatara handu ha guikara. Koguo we ta muigithia haha no wikire ke apartments. Mugunda uyu is very good for speculation. Bei yo dagweta, it's very affordable. Koguo no ugure umuthi na bei yo miaka iri igithira ri uriendagia double or even more. Na nikio umuthi gukuhe an opportunity to reach out to AMG today nigetha tukwire even more important reason as to why you should invest here at Naivasha Dry Port View. Kwa uhoro makiria araniria na Liz umuthi kuhitukira namba ya thimu 0794264233 kana umashirire wabici-ini ciao AMG Center gorofa ya 3 barabara-ini nene ya Thika Road.